Deacon is solving some blur, she, a shino, the rowdy bomb, or to move out with the running to be. Alapen is so, Tamji, eating the shadow get them some hide. He in the beginning of the rowdy Ningshen, rowdy Ningshen. Rowdy to the the higher tissue, the she rowdy Ningshen. Your homework will be what those pilots mean. She combined the concern, from the day. She averagely, cheerfully, shocked him to the garden. He teaching me. I tell you what, I tell you, she mustn't have the child living 700 children will get something. 800, 900 children will get something. Then you don't believe your woman. You don't believe our Saturday. Are we Shabbat? You should have some of her. In the church, come on, we come on, we come we Shalam Sakuja, Ashamana, Yuena, Shopping the garden, Siak South and some I saw the Siak Saku, the shop getting me at 100 by fire, meaning the Yawaku also, or tea, by meaning. He leads to know. Ya, in Shiko, Ya, in the Shijang, Hangi, Frowly to his Ningshen. Oh, she got to come any. As she fired on him. Tanaka. Basho man, Hebrews 13. The she had shut he Bahai Chilaka. To be sending to me. The payment girl. Somebody can trade the principles to Tushi by the clergy in the United. Hebrew now will be a GT. 기반은 비그는 좀요. 신도 대랑하게 가게는 보면은 한 가게는 버나고스를 한 중는 이 양의 아폴로스 파는데 그 비하이 중인데 그 지지선 먹는 데 church도 기반은 비를 잡는 거 되니 이도 말이 되고 샤아팅 피셔가 그래도 뭐 되는 기분이지 나오지 이게 기반이 비그나지 않는 무슨 준비된 게 하다 이도 못 해봐 그래 그 빠르게 오리지널 리시피언트 분지 기반을 비를 가지고 되니 주비슬리 그 비하이스리 오리지널 리시피언트 그 비더가 선방도 빠르게 church 방에 그가 유대위 더러워의 쇼가이가 지수 크리스토의 슈르가 Vareshiwui 비하이스리 그래서 나는 이제 지금 그 제목에는 한 the second generation we got the second generation Christians guy is on the second century Christians be 지도 상대를 하는데 아동이는 하나 분위기가 깔끔한 거 나를 하는 거 주도되고 덜머리 역시가 지금 그래서 어떤 지식을 비는 있는 비니 따라가는 않아 비들을 이제 이거 프로듀슈지 the supremacy of Christ is the 지식이 있어. 아니면 지수 크리스천은 크리스토니티니 가이드 셔프에 아래 있는 이통의 주디 드라마를 봐는 그 한국도 사례를 가지고 스피리파이 사례를 이제 아래로 가나를 보내 지수의 셔프에 이제 잘 살아 그 supremacy of Christ focus 살아 지식을 배우는 그 비르가 지리레르가 히브리 나오게 verse 3일가 그 다음 그냥 이제 부분과 하는 게 어떤 지식이 그 어pongo 쭉 해야 돼. 알아 last verse 13 이라리 summarize 살가 그 도움 쭉 비르가 기회는 아까 그 길러가 가까이 있으니 그 다들 response 사시 이제 엄청 되고 해야 되네. General, it's mixed up with C. Usually, breaker, 이 다들 Twitter, 이통이 다들 좀 해야 되죠. Summary, chapter 13이 뭐 상문에 그 상문에 summary 좀 봐, 그죠? 그 주제 앞으로 길러가 가고 있는 영화적인 How do we respond? We should give a response by the Number 1, a call to remember our leaders. Verse
verse 7 li hangai ida hangai le in a palushit ke Vareshiwui tui hang khame na thungwi Kathānabingli phaning unglu athumna Kathāda ringsa athumna Kathāda thi kachi phaning ungdo athumwi shit kasang shikhuilo idai kachi bava Hebrew week chithi ka be me pahin yang dak le hi itum church with leadership he ari le dak le Vareshiwui tui hili Kathānabing leaders jadi na Kathāna leaders with tui pa hi sing hai ko ka achi itum situation context liver yaw ko homo hangsi jiwa ka kai ma le mer chili ka tuya ji tada Kathānabing da hangau ki da iwi topic lila tada ina Kathānabing pas ka hang ne tada tuya ji shi jin kai ne ka yaw ko homo ka hang li mongwi mer da ina kui hili hang Hebrew ka bi chi ti ka bi pa hin ka tada leadership ka tada view sak la ja ka achi itum li thand ka le pastor yaw ko homo mang li ma yang mno na li re kap ta na wi na ram li jaw lo na wi shim khu li jaw lo re kap ta rawi ka pha chan ba ra hang la ka na na very quick sang ja ta wi na wi mi ping jil le phaningong lo ji de verse 7 here verse 7 li hang hai ping he na li re da Vareshiwui tui hang khame na thum wi Kathānabing li phaningong lo athum na Kathāda ringsa Kathāda thi ji phaningong da athum wi shit ka sang li shikhuilo athum shit ka sing shikhuilo ji de na ri hi phaning la ka iwi school class 8 9 chiklit lera exact date year jo mo phaning thura ka Tangkul Baptist Tangkul Christian Fellowship Shillong ashi Kathānabing jina cam aka organize da phung yearly sade jili thumla ila ka da jili cam ji wasang la ka Vareshiwui tui ji tada mathingri kaina akshi tada ngana ka khuya tam jili ra ya ila nalio ila imirin ila nali misang ke hamsang ka neda in a commitment ka ji ari phning dale Hebrews 13 with 7 li nali tammi haya Kathānabing ji athomli phning lo ji le chan ina ya really phning tada hang ngaiwa itumwi mirinli Vareshiwui tui hina thamli itumli ili mi laka ka pha chan pa ho yi hang phung laka in a rally commitment committee phaning se khipana mi kla in a phaning laka TBCI infali pomde laka in a youthly involved sa laka iwi youth directors pingli dalaka ne khani li phaning juko aka retire side aka hi ari ai thumwi church big thana sab bomde le ali phaning juko pastor kai li phaning juko Vareshiwui tui tammi kai MBC li kat le laka aram kubam sikari no da ngan laka mathai ma da khikla jang de thum yang ina punga pa laka isni tammi de kle ji I jari phaning juko college li Kislang University li bomde laka tum fellowship church li weekly Bible study li jang laka pastor ping jina itum li Kathānabing jin ra laka Vareshiwui tui every week ratam ji thik le ji ari ne phaning wo achi ina te na bhapta de kle Vareshiwui tui hi oi thala mo de tio ko bhapta de kle hi atomic contribution wang zero jivaina achi Bible tu pom hina ka hang pa na wa ya achi pastors appreciation day hi Kathānabing appreciation day hi nali Vareshiwui tui grami kunami ga ya mi pas li phaning onglo da hang de ko Kajipava leadership he don't restrict to only the present leadership. Cover Vareshiwui church leadership here. How folk no we Vareshiwui tui ji no we mirin rasang laka nali influence ala ke tong hi no we wangwa. Holistic approach ko package ah go chana tum le phningong lo ji hi da hangai de le. In a phning laka thaka hiwe ni tumna tam khui ke pai higla jang verse 7 li hangdak li atumu shit ka sang li shu khuilo je wo Paul na 1 Corinthians now li ka bi thram ti thran jil la in hi tha hangai chui wang aina in na thum li ka ji thai ka sa ji thai ka hai shu khui da iwi tha da salu hi ka pai du mining ni Korean now li an hang le jang iwi in thum sa ji thai ka hai ji
iwen shukuilo jide. Inas kasaji shukuilo ji. Is lang with Thessalonians we church we being the hang shit. Natumna itum kalaprohowi kasakava shukui gaje natumna. Kasbava atum the hang the Paul the hang little he itum sakai tong shukuilo jino. Lang so the tu muchang lak mo hili itum the jil muidum kwai say. Paul the hang eva Pharisee eva hit him he would tong where tong kahi ki kamakadam ne jang awi tuli. Ki kamakadam ki kamaning ne. Iya ki kamaning ne ji. Ka an hili hang the ta ili shukuilo jide. Contradict sala masalak mane. Hili hang the ya tang Hebrew 7:13-7 lega hang ji. Awi shit ka sang atum shit ka sang hili shukuilo jine. Kivang awi vang na maning mane. Ju nextly verse 8 hili. 8ly, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Do he know? He wang no. Are we shikasang ji shukui ji he mi pawi pastor pawi shikasang ji shukui ki wang na. Kajbaw ji we back foundation ji ji shu sao gida. Ji shu mang chai mani. Ji wang na itum li hang dak le hina ba Paul hang dak le hi le hine. Ili shukui ji he ina sadak le hi ina ji shu li tsangao gida ina thaye. I we shikasang kam shuni. Ji wang shikasang li shukui ji ne. Jivan Korea sada itum the Bible we biblical truths jinaga biblical principles jinikla awi shit ka sang atumi ping we shit ka sang itum ke thana ping we shit ka sang li yang ka shujitran shugujitran itum yang ki jibanavo kiwang itum shugido ji shu sangau gida ji shui tam ke jiteji mirinja atum li sangau gida itum ne shui ge jine ge jibawi biblical principle number 1 sadun in hilita hangai jini. Clearly, a call to have confidence in our leader and submit to the authority. He matalakana things ngai tumdi. Kathānabingli kahang another atumi ti shulu. Kathānabingli kahang another atumi ti shulu gujde. Yao go home na tanda kle jwa longjli na tumna kahang na da tishulu jini. He we teaching hili chitiga pemena exhort sadakli hiva. Church we Kathānabing he vrena ordain sakaya mine jini. Itumna yao go home li ma pakwi mane. Vrana itumna yao go home li kami yao go home a kamine. Jan hili important sala kaya point jiva kikla jilga yao ko homa akawi authority ji kikla kajibai itum jibai yao ko homa akli mi sa da yang ka anaki sa ka da ring ka da sa da itum na jibali pai pamai ka jibali jungna kot pamai ka thada chak shibang shokra kajibai itum hi itum mi ko moning hi saumu jan kam tha pali ba mare thila chak shibali re thuyawi ka pha hi jang Jan hili hang the cleaver, Kathānabingli li atum hang jing another sure behavior authority atum pom the clear atum we seat of authority jivana come seat of authority ni generally jibajili ningshilo jibajili kashilo jini blind sala kana hang tong ji khuilo ge maning mane hili hang the clear example la kami ke John 3 John he verse chapter hamangi he verse 9 and 10 lita ka hangla ka he thou traphis in a pronunciation sungsar no thou traphis ka ho mi bawi kristana hangai le pon John anakang in a bagay verse 9 and 10 jang in a church li giti now aka ka pia ka atumwi ka thada ka thana sak ngai diotrefesna ina kahangli khika machap milak mana then ikra thran ana sagai saikur rahang ser itumi tungli mahang khleng tui kahang awi ka pik ka khayang ji rahang ser ka awi wang jina mashap mana ana avanau bingli marang sak mana Rakangaya Binglila on a Kamakala church we Ainala on a Sham Kawaisai. Mibai
Chatam Jewi church ako Kathāna no. Apostolic ministry ba long hilia tumna chithi gibi. Rawi o chi Christo itam kami hiko the tamil ka chithawen tamil klia tamjili chithi ka gibi ran John chithi ka gibi ran anama pa mi ma milim pa thaima kal silang ma church ra ngai ping lia atun mang sakma the leader kle amang the autocratic sala kana leader kle phungde kle ning khan le phungde kle the author aming ji ka thado Traphis kijiba hili John na awjimum shungane kaji hangni kaji baba ali mashit sanglo ali mashura lo kaji ne thaga the essence of a kigla blindly mili follow sa lo kaji ningne cover run ordain sa haya seat of authority sang cover rawi ningai na awi will athi shura phungda clear yaw ko homa Kathānabingli na thumi ning hor sangda atumli shulo kaji hi tui Rawi tui Hebrews chapter 13 verse 17 hidi shokni kivang shursa usi shuraka atumli shuraka atumi atumna sadakle jila ring phamira mathan la kaina tumna sa paira kislang maida tumna chidika pi me hina hangdakle pa hina va ka thakla laga yaw go homa akwi othi Kathāna akwi othi ma pai mani Ava Yari Pingwang, Virawi Mangali accountable Gasani Gini. I was a chief, Tang and Sakai Milimutai, Tamjite Kai, Tonki Rawi Mali Valaka, Initako, Itako, account Vamigini. Accountability, I will lay Gini, Jivani Tuna Ali Kathāna Jilitun, Shurlaga, Jilining Horsang Pungra, Gaji, Hebrews, we likely that the Tamjite Miaitele. In the Hili. Kushok ngaya principle bajiva kikla laka shilakaina Vivrana jipam kaya yaw ko homa ji jiwi authority jiva mi pa jiwi kathem thangwain authority khara maning mane ka Vivrana kami authority ni Vivrana mi kaya authority jili ana shichin laka accountability le lakaina responsibility ana execute sadakle lungli yawnau ping saikor awik thanjili shurlo awik thanjili nathumna kahangna da ali horsanglo gji hi rawi tuine hi thada kahangni biblical principle seat of authority jipajili focus sal gji summit ka sa gji ba hi khnia sada hi hangkhangaining kaksam sada Verse 18 hili, a call to pray for our leaders, a call to pray for our pastor. Hebrew chapter 18 li. Itumuivang sayha sami jinglo. Itumuivang sayha sami jinglo. Sayha kasak ji hili kipana ka aish ya no yengui say the hang masang lak mo. Kisba we hivi rawi ning chang. Atumuivang sayha sami jinglo. Itumuivang sayha sami jinglo ka hang hi. Bible consistent salake. Itumna Ephesians 6:9 li Paul nita da hang ivang sia sami logji dijang pray also for me that whenever I speak word may be given to me ina rawi tuji ha shok chitran ping pong la kai ne ina khang chim le lak la ha shok chap kwai ivang sia sami logji hi Paul na ka hang ne here Ephesians likely kala Romans likely da hang shitle ivang sia sami li shitlo join me in my struggles for praying to God for me. Ivang sia samilog ji hi Paul na hangjing jinwo. China Kathānabingli wang sia samilog ji here. Rawi tu li ta de. Koi ka ngai no. Sheng la ka na hang ngai pungi. Hi wi li dum na key biblical principles kui bai glo. Vivrali sia ka sag ji hi. Ta ka vivrali dum sia sa sa ka a hi ki gam sa bai mila. I mean ta de Vivrali He's all sovereign, right? He's sovereign God. Satayava, Sashape. Kagivangi to Messiah ka sao. Rawi ot kasali ava hi higtakla like number 1. Itum hili our ministry hili sang sangai jinu. Itum tongli rawi ministry our ot kasawa lungjili itum sang sangai jinu. Kata da sang sangai awi mangali itumli seha ka saina rang sangai jinu. God wants us to pray, to be involved in his ministry. Jivangai ni tada hang ngai devo
in the hang hai no ka thak le ka principle biblical principle by itum the pastor wang sia sa ka mi ran sia hi pastor hi itum wi Kathānabingli ai ma thiam ne ke muning lak ne cover run zang mi the rau sok mi ja tum tung ni ta shung mi the ila ju ministry li shru khngai ke ji hi li ka hang ne biblical principle number 3 itum the hang hai pa na our priority is to involve in the ministry of God if rawi tui rawi shru rawi ministry li itum na ka zang hi dar ka sai ka ta zang shabra rally se ha ka sai nang so le tum zang shab zang bai ye ke ji ka thum sa da shila ka ni ta principles ka tum hi ta hang cho ngai ne itum na achu rally Ningshen ning so da itum yaw ko homa wi wang Ningshi yaw ko homa li Ningshi kala siasa mi atam hui kad le hiwi hili itum na Paningi gi ba na va yaw ko homa hi mi kum ak sa de itum na apali ngau si ji oda juali mi kum sa de ngau si ji ba ji ba ta da wi sak shimang chok ra sak shimang chok gi ji ka itum na rana raw tu li ana ki hang lak le jang rana itum li kining chang lak le jang kisang sang ai la ka le jang ji de paning ki tran oda juali ma paning la ishu yaw ko homa li ma paning la ra project shuli paning jing ru go itum attention ji it will always be directed to Jesus Christ. It will always go back to the foundation of who God is. Jena aje itum yaw ko homa sia sasang khamya tam hi tran li runner saw me the itum na la ali shimkur legal lang me da shui nangra shimkur ministry hui wang mtai me the so me mtai me the va ko me ya ningyang ura ka na ta me pai cha va me ka pai ya ministry ng sarno ke ji tum na awi shui wang sia ka sali phning me se ke ji ni sa da shu ka tam hi la ta ka shu ka tam kui ngai ning shla khai ra